Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Bangli Kantun Rincikang kewentenan tempat pemungutan suara TPS ring Pilkada Warsani Makin. Ketarkayang wilangan TPS ngidikang yening saihang sareng pemilu ni lintang. Komisioner KPU Bangli Putu Anom Januwintari Mausang, pemetaan TPS kemargiang memperkanti sareng panitia pemungutan suara PPS, anceng nyane ring panguntat Mei warsani mangkin sampun wenten data final, indik kewentenan TPS Pilkada Warsekali Tali 24. Lianan punika kewentenan TPS ketarkayang ngidikang yening sayang sareng pemilu sani lintang. Pemilu warsani mangkin pemilih sawilang TPS, wenten 300 diri raris ritat kalau pilkada, wenten tlungatak diri pemilih sawilang TPS. Anutin drap PKPU ano mausang wilangan pemilih sani pacang kaayahin ring sajoning asiki TPS inggi punika tlungatak diri. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.